da iawn I chi gyd a chroeso i'r oedfa foreol. Hyfryd I weld chi yn aelodau, yn ymwelwyr, yn gyfeillion. Hyfryd I weld chi gyd. A very good morning to you all and welcome to the service and those joining us as usual on the webcam. Lovely to see you all. Hope we have a blessing of being together and worshipping together this morning. A fe un o'n ni ganu ar emyn agoriadol 113, 113, Dyw Abram, molwch ef, yr holl alluog ddiw, yr hen ddehennydd, brenin nef, Dyw, cariad yw, i'r ior anfeidrol fod boed mawl y nef a'r llawr, ymgrymu wnaf ar hof y clod i'r enw mawr. 113. Amen.
nes I mor ryfedd wrth reswm, wrth feddwl ein bod ni yn moli Duw Abram, ond efe, yr un Duw, dwi'n gwybod, mae'n wahaniaethau sylfaenol. I know there are, as I say, fundamental differences in the fact that we worship the God of Abram through Jesus, but it's the same God that is being worshipped in Iran and Iraq and all the other Muslim countries this morning, sydd yn rhyfedd yn dyfe. Yr un Duw, Duw Abram, molwch ef. And I turn to the Acts of the Apostles, Actau'r Apostolion, ar gyfer ein darlleniad ni y bore yma, penod 14, the 14th chapter of the Acts of the Apostles. If you're following in your English Bibles, in the pews, I'm on page 1124. 1124 in the English Bibles, ac os ych chi am ddilyn yn y Gymraeg hefyd, fel dwi'n dweud yn aml, mae'n helpu I ddilyn yn y Gymraeg. 145 yn y Testamentau Newydd, neu yn y Beibl yn y Testament Newydd. Ac eto, fyddai'n sôn am leoedd, llefydd yn y darlleniad, the places mentioned in the reading from the book of the Acts of the Apostles. They are all places which are now in Turkey and to the west of Turkey, which obviously is on the borders of Iran and Iraq and all of those countries now that we think of this morning. Paul a Barnabas yn Iconium. Yn Iconium, eto, aethant I mewn I synagog yr Iddewon. A llefaru yn y fath fodd nes I liaws mawr o Iddewon a groegiaid gredi. Ond dyma'r Iddewon a'r wrthododd gredi yn cyffroi I meddyliau'r cenhedloedd ac yn ei gwirdroi yn erbyn y credinwyr. Felly treiliasant gryn amser yn llefaru'n hi yn yr arglwydd, a thystiodd ynta I air ei ras drwy beri gwneud arwyddion ar rhyfeddodau trwyddyn trwy. Rhannwyd pobl y ddinas, a roedd rhai gyda'r Iddewon a rhai gyda'r apostolion. Pan wnaed cynnig gan y cenhedloedd ar Iddewon ynghyd â'i harweinwyr yw camdrin a'i llybyddio, wedi cael achlust o'r peth, ffoesant I Lystra a Derbe, dinasoedd Lycaonia ac i'r wlad o amgylch, ac yno yr oeddynt yn cyhoeddi'r newydd da. Ac yn Lystra, yr oedd yn eistedd rhyw ddyn a'i draed yn ddiffrwyth, un cloff o'i enedigaeth, nad oedd erioed wedi cerdded. Yr oedd hwn yn gwrando ar Paul yn llefaru. Syllodd yntai arno a gwelodd fod ganddo ffydd I gael ei achau. A dywedodd a llais uchel, saf yn unionsyth ar dy draed. Neidiodd yntai fyny a dechrau cerdded. Pan welodd y tyrfaoedd yr hyn yr oedd Paul wedi ei wneud, gwaeddasant yn iaith Lycaonia, a diwiau a ddaeth I lawr atom ar lun dynion. A galwasant Barnabas yn Zws a Paul yn Hermes, gan mae ef oedd y siaradwr blaenaf. A roedd teml Zws y tu allan i'r ddinas, a daeth yr offeiriad a theirw a thorchau at y pyrth gan fwriadu o ffrymu aberth gyda'r tyrfaoedd. Pan glywodd yr apostolion, Barnabas a Paul am hyn, rwy gasant ei dillad a neidio allan I blith y dyrfa dan weiddi, ddynion, pam yr ydych yn gwneud hyn? Bodau dynol y dimninau, yr un anian a chwi. Cyhoeddi newydd da I chwi yr ydym, i'ch troi oddi wrth y pethau ofer hyn, at y diw byw, a wnaeth y nef ar ddeiar ar môr a phopeth sydd ynddynt. Yn yr oesoedd a fi, goddefodd ef i'r holl genhedloedd rodio yn ei ffyrdd ei hunain. Ac eto, ni ydywodd ei hun heb dist, gan iddo gyfrannu bendithion, roi glaw I chwi o'r nef a thymhorau a ffrwythlon, a chyflawnder calon o luniaeth a llywenydd. Ond dweud hyn, o'r braidd ar ataliasant y tyrfaoedd rag o ffrymu aberth iddynt. Daeth Iddewon yn o Antiochia ac o Iconium, ac wedi iddynt berswadio'r tyrfaoedd, lle chasant gerig at Paul a'i lusgo allan o'r ddinas gan dybio ei fod wedi marw.
Ond ffurfiodd y disgyblion gylch o'i gwmpas a chododd yntau a mynd i mewn i'r ddinas. Tranoedd aeth ymaith gyda Barnabas i Derbe. Buont yn cyhoeddi'r newydd da i'r ddinas honno ac wedi gwneud disgyblion lawer, dychwelsant i Lystra ac i Iconiwm ac i Antiochia a chadarnhau ei neidiau'r disgyblion a'i hannog i lynu wrth y ffydd gan ddweud, trwy lawer o gyfyngderau yr ydym i fynd i mewn i deyrnas Dduw. Pen o dasant iddynt henuriaid ym mhob eglwys a'i cyflwyno ar ôl gweddio ac ymprydio i'r arglwydd yr oeddent wedi credu ynddo. Wedi iddynt deithio trwy Pisidia, deithant i Pamphylia, ac wedi llefaru'r gair yn Perga aeth i lawr i Attalia, ac oddi yno hwyliasant i Antiochia, i'r fan lle roeddent wedi ei cyflwyno i ras Duw at y gwaith yr oeddent wedi ei gyflawni. Wedi iddynt gyrraedd, cynullasant yr eglwys ynghyd ac adrodd gymaint yr oedd Duw wedi ei wneud gyda hwy, ac fel yr oedd wedi agor drws ffydd i'r cenhedloedd, a threiliasant gryn dipyn o amser gyda'r disgyblion. A chwanegau Duw i fendith at y darllen a'r gwrando a'r deall hefyd o'i air. Ac fe unwn ni ganu ymhellach, yr ail emyn, 807, 807. Nid oes yng Nghrist na dwyrain de gorllewin gogledd chwaith, cymdeithas gref o gariad sydd yn un drwy'r ddeiar faith, 807. Chyfle ni nawr i droi at Dduw mewn gweddi. Let us turn now to God
in prayer. Cydweddiw. Ein tad nefol a thad ein harglwydd Iesu. Ni'n dod ata ti'n waith eto fel hyn mewn gweddi gan gydnabod. Dy gydnabod i fel ein creawdwr a'n cynhaliwr. Rhoddwr pob bywyd a ffynhonell pob daioni, trigaredd a gwirionedd. O godiad hael hyd fachlid hwn, medda'r emyn, a rwy ti yn heiddi pob clod a moliant. Rwyt wedi ein galw ynghyd fel dy bobl a bore yma. Ac i ni'n diolch i ti am y fraint yna o gael cyfarfod a chyd addoli yn dy enw di. I weddio, i ganu, i wrando ar dair di ac i galanogi ein gilydd yn y ffydd fel petai. Lord, as we come together in prayer and praise this morning, we come as people who need your grace and your forgiveness. We acknowledge openly before you that we have not always loved you with all our heart and soul and mind and strength as the scriptures teach us to do so. And certainly we haven't loved our neighbors as ourselves. And we ask you to cleanse our hearts anew this morning. Renew our minds and spirits. Put us in the right spirit, as it were. Shape us more and more into Christ-like people. I ni'n cofio yn arbennig heddiw am anghenion dybryd ein byd ni yn yr oes i ni'n byw yn di. We look with great sorrow, I'm sure, at all the violence and conflict that affect so many nations as we speak this morning. And we pray especially for the people of Iran and the wider Middle East, where the present conflict has brought so much fear and destruction and loss of life in recent days. We hear of bombings and missile attacks and rising tensions that have drawn many countries into danger and uncertainty. Dyw pob heddwch a chyfiawnder. I ni'n gweddio nawr ar dysbryd i weithio yng nghalonau pawb sy'n creu ryfel a thrais yn ein byd ni. Ble bynnag mae casineb yn bodoli, ni'n gweddio ar ei ti hau hadau o gymodi. Ble bynnag mae ofn yn cydio mewn pobl, bydd ffydd yn dod i'r amlwg. Ac yn enwedig y bore yma lle mae ymladd, bydded heddwch a thangnefedd. Loving Father, we also bring before you the needs of our own fellowship here at Eglwys Gymraeg, Canol, Llundain. You know the concerns and the worries that weigh upon the hearts of all of us this morning. We pray for members of our church family here and perhaps friends in the world who are ill, those undergoing treatment now, those awaiting diagnosis perhaps, and those whose strength is failing. Draw near to all now with your presence and remind us all that nothing in life nor death can separate us from the love of God in Christ Jesus. Cryfha ni felly fel cynulleidfa dy bobl yn y lle hwn. Cryfha ni mewn ffydd a gwasanaeth. Llenwa ni gyda ddysbryd sanctaidd di fel y bod haddoliad ni yn ddidwyll. Ein cymdeithas ni yn gariadus bob amser. Yn tystiolaeth ni yn ffyddlon ac yn gywir. A ddysga ni i fod yn bobl sy'n byw yr efengil mewn gair a gweithred, nid yn wrandawyr y gair yn unig, ond yn weithredwyr, gwneithurwyr y gair. And as we continue in worship today,
Open our hearts to your word. Speak to us. Speak to us through the scriptures. Challenge us where we need to be challenged. And encourage us where we need hope and faith. A fe gofynnu na chyflwyno na cyfan oll, ynghyd a gofyn am fyddeiant o bob diffyg a bai a weli yno, yn enw ac yn heiddiant Iesu, ein ffrind a'n gwaredwr. Amen. Ein tad, yr o'n o'i tan a nefoedd, sanctae ierna enw, geleda dair nas, gwnel Wel, croeso cynnes I chi gyd o bell ag agos i'n hoedfa, gan gynnwys y sawl sy'n ymuno yn un rhithiol. A very warm welcome to you all from near and far, including those joining us remotely. A diolch yn fawr i'n gweinidog am ei arweiniad ac I Mike am ei gyfraniad wrth yr organ. A bydd cylch trafod Beibledd am hanner awr 4 ac oedfa hwyrol am 6 heno. After today's evening service, there'll be a gathering of the Chapel Curry Club at Gopals of Soho at 12 Bateman Street. Di Sul nesa, bydd oedfa gymyn am 11 ac oedfa hwyrol am 6 gyda Rob yn y pulpit. Mewn pythefnos, Mawrth yr 20, bydd 2 o'n haelodau yn arwain yn gwasanaethau, sef Tudor Owen yn oedfa'r bore a Lloyd yn yr oedfa hwyrol. A ni'n diolchgar iawn iddyn nhw am gamu i'r adwy. Dydd Mercher bydd oedfa canol dydd gyda the a chyfle am sgwrs I ddilyn. And to follow the midweek service on March the 18th, our monthly Glyn Lang Memorial organ recital will take place with James Goff from Castellnedd, Neath, assistant organist at Southwark Cathedral, performing. Dyddiad i'w nodi,
Bydd y Steddfod Gylch yr Urdd i gystadleuwyr tu fas i Gymru ar fawrth yr 18 yn y bore. Dwi ddim yn siŵr o'r amser, 10 o'r gloch felly. That's March the 21st for the Urdd Eisteddfod here for competitors outside of Wales. Cofiwch ddylawr yr neuadd am ddisiad o de a sgwrs. Do come down to the hall for a cup of tea and fellowship. Ac yn nawr fe ddawn o amgylch i dderbyn eich rhoddion. Diolch yn fawr. Ac fe unwn ni I gannu ymhellach ar emyn nesaf sef 856 geiriau J.T. Job. A dwi'n credu ysgrifennodd ar geiriau yma nghanol erchyllderau ryfel byd cynta. Ond yr un yw'r geiriau. Yn ywedig, dwi'n meddwl yn aml am pennill tri, mae yna maddau dirio'n arglwydd, ddirfawr fai y bobloedd. Maddau rwys gan niwiol a'n holl beneithiaid ni. Tywys hwynt i'th lwybrau, arglwydd I o'r y lluoedd, llwybrau hyfrydwch, dy gymdeithas di. 856.
trwy lawer o gyfangderau yr ydym i fynd i mewn i deyrnas Dduw. Through many tribulations, we must enter the kingdom of God. Those are some of the words I read from the book of the Acts of the Apostles earlier in the service. A chi mae rai o wirioneddau'r ysgrythurau, maen nhw yn ein cyrraedd ni yn araf ac yn raddol weithiau, yndyn nhw? Yn ein taro ni fel falle machlud hael hymddenol ac yn dod i ni yn raddol. A mae rai eraill wedyn ni yn bwrw ni'n syth. Wy'n bod ys ych chi'n mynd mas weithiau yn yr oerfel yn y bore, mae'r gwynt miniog yn cwrdd â chi yn eich gwynebau, yn dihuno chi, pinau chi'n barod neu peidio. And this verse from the Acts of the Apostles, it does nothing to comfort us really at the first reading. It doesn't promise a smooth and easy ride, does it? Instead, it speaks plainly and simply, through many tribulations, we must enter the kingdom of God. Even living through periods of war and conflict. Now, if we're honest with each other, I think we often hope for a version of faith that removes hardship rather than prepares us for it. We want assurance with perhaps not too much struggle. But the Word of God consistently teaches us that the path to spiritual maturity, it isn't paved with ease, but rather with perseverance and effort through many trials and tribulations. Ac oedd y Cristnogion cynnar yn nhw'n deall hyn i'r dim ond nhw, oherwydd eu profiadau personol nhw, beth o'n nhw wedi profi mewn bywyd. When the apostles spoke these words to the early Christians, they weren't delivering some kind of theory or hypothesis. They were describing their own lives, their own experiences. Their faith had already cost them their reputation, their physical safety, their comfort. They'd faced rejection, imprisonment, and violence. But instead of discouraging believers, they strengthened them. The apostles strengthened them by telling them the truth. Tribulation isn't a detour from Christian life. It's part and parcel of the journey. Mae'n ran anatod o'r daith, yn dyw e. Felly, nid rhywbeth i synnu ato mewn bywyd yw cyfyngder, ond rhywbeth i ddisgwyl. Tribulation isn't strange, it's to be expected in life. And that's my first point or heading for you this morning. One of the greatest shocks to modern day believers, I feel, isn't so much suffering in itself, but the assumption that suffering shouldn't happen. We live in a world, it's designed all for convenience, isn't it? With a few taps on the phone, food arrives. I had a pizza delivery the other day, Deliveroo. Yeah? Few buttons pressed on your TV and entertainment streams into your living room. Ni'n disgwyl cysur a cyfforddusrwydd, ni. Na beth ni'n disgwyl mewn bywyd. Ac mae anghyfleistra yn teimlo fel anghyfiawnder i ni yn aml. But spiritual reality tells us a very different story. Scripture never promises a trouble-free life. Instead, it prepares us for a meaningful one. And the difference is quite profound. A life without any difficulty, it might be very pleasant, yes, but I think it would produce a very shallow kind of faith. God's purpose isn't merely to make us comfortable. It's to make us more Christ-like in our outlook and in our actions, the way we live our lives. Meddyliwch am eiliad sut mae cryfder corfforol yn datblygu, yn cael ei ddatblygu ei feithrin.
In a physical sense, our bodies, muscles grow with resistance, don't they? Character develops through testing. Faith deepens through dependence on God through times of trial and tribulation. Without tribulation, I'd say that many of the greatest virtues, patience, amynedd. Patience is a virtue, medden nhw. Ynddo fe? Patience, humility, courage, perseverance, they'd all remain undeveloped in us. Roedd Iesu ei hun wedi gorfod cerdded y llwybr o ofid a thristwch yn doedd, cyn ei fod yn profi gogoniant. Ond ddylen ni profi ychydig o leiau o gyfyngder hefyd. Chi'n cofio geiriau Ben Francis yn ei emyn dilynaf y migael drwy foes. Mi rodiaf, meddai, trwy gymorth i ras y llwybr a gerddodd e fe, nid ryfedd os gwawdur y gwas, can sgwawd gafodd arglwydd y nef. So after considering that tribulation isn't something strange, it's to be expected, really. What about the different forms of tribulation in today's modern-day society? Achos mae cyfyngder yn gallu ymlygu hun mewn ffyrdd a dulliau gwahanol iawn yn ein cymdeithas gyfoes fodern ni, ynddo e? When you hear the word tribulation, I'm sure you well imagine some dramatic kind of persecution or extreme hardship. And certainly many Christians around the world still face such realities, but tribulation, of course, it's not limited to one form only, without mentioning the obvious, which is happening now at the moment in Iran and Ukraine and Gaza and Yemen and Lebanon and all these places. I rai, wrth gwrs, mae cyfyngder yn dod trwy golled personol. Colli swydd, mae hwnna'n gyfyngderus, yn dywe, yn gyfyngder. Busnes yn dioddau, dan straen economaidd, problemau ariannol yn cadw rei ar ddi-hun trwy'r nos. For others, tribulation comes through emotional burdens. Loneliness, I often mention in sermons, loneliness is a very real thing to some in society. You think of a hyper-connected society, but relationally distant as well, can be very relationally distant. The silent weight of depression on some. Tribulations in relationships, marriages under strain, friendships fractured by misunderstanding. The burden of illness is a very real cyfyngder, tribulation and diwe. And for many Christians today, I'd say there's that more subtle but very real and persistent pressure of cultural resistance. Faith is increasingly considered as being perhaps outdated or irrelevant. Falle bod eich ffydd personol chi, dyw e ddim yn cael eich arwain i gael eich carcharu, fel o'n i wedi darllen yn Actau'r Apostolion, ond mae'n gallu arwain at ddirmig a gwawd, yn dyw e? Cael eich dilorni gan bobl eraill yn y gwaith, falle. Yn y gymdeithas oherwydd eich ffydd a'ch cred. So tribulation, it hasn't disappeared, it's just diversified. Na chi gair mawr i ffermwyr cefn gwlad Cymru. Diversification, ynddo fe? Yeah. But the message of the text remains the same, unchanged. Through many tribulations we must enter the kingdom of God. A sylwch fod yr adnod yn dweud llawer, nid un. Many, not one. The Christian life isn't marked by one single great storm, followed then by a permanent sunshine for the rest of your lives. No, it's shaped by seasons, sunshine and rain, summer and winter. Each one drawing us closer to God, or should be drawing us closer to God. Sy'n farwen at y trydydd pwynt, sef dyw cyfyngder ddim yn ddi-ystyr, ond mae ganddo bwrpas.
tribulation isn't meaningless. It has a purpose. That's my third point for you this morning. And by the way, just as those of you who are here last Sunday evening, it's one of those lucky days I've got 4 points. But don't worry, they're not that long. Chymod, un o gelwyddau mawr y gelyn diafol, os mynwch chi, I ddefnyddio'r un derm, yw I ddweud wrthoch chi pan ddaw cyfyngder, wel, mae hyn yn anheg. Dyw I ddim I fod, chymod. Mae hyn yn ddibwrpas. Dylai ddim fod fel hyn. Every trial, no matter how large or small, will carry some kind of potential, spiritual potential in its wake. When life is easy, you're able to speak about trusting God in a very easy way as well, easily done. When life becomes difficult, you have to learn often the hard way, as we say, what trust and belief in God and Jesus truly means. Yn amal trwy galedu a dioddau, mae gweddi'n troi'n ddidwyll, ond yw e, yn lle arferiad yn unig. Mae gair Dyw yn troi'n faith ysbrydol i'n heneidiau yn hytrach na jyst gorfodaeth I ddarllen. Mae addoli, dod I addoli yn troi'n ddiolchgarwch yn hytrach na ddefod yn unig, jyst mynd trwy'r mosiwns. Modern life, of course, encourages us to get rid of discomfort quickly. We replace everything that breaks straight away and avoid inconvenience whenever possible. But you know, sometimes God allows circumstances that you can't fix that easily. You can't fix quickly, precisely so that you turn to Him and not turn to your own devices, things under your own control and your own strength. Mae Paul yn ein hatgoffa ni, chi'n cofio yn ei ail lythyr at yr Eglwys yng Nghorynth, ond mae'r trysor hwn gennym mewn llestri prydd I ddangos mae eiddo Dyw yw'r gallu tra'r agorol ac nid eiddo'n ni. Mae'n ryddhau a'ch gafel chi ar bethau bydol dros amser ac yn cryfhau a'ch gafel chi ar bethau tragwyddol. Which leads me to my fourth and final point. Tribulation clarifies what truly matters in life. Yn pwysleisio a thanlinellu beth sydd o wir bwys mewn bywyd. You know, hardship, whatever it may be, has a remarkable way of rearranging priorities. Yndw e? Putting things into the right perspective, as we say. Things that once perhaps seemed urgent suddenly appear unimportant. Things once neglected by us perhaps become very precious. Health becomes more valuable than convenience. Relationships become more important than achievements in life. Eternity becomes more important than daily distractions. Mewn cymdeithas sy'n cael ei gyrru gan berfformiad, I ni goffa perfformio'n dda, yndyn ni, cynhyrchu pethau, a chyrraedd y nod, mae cyfyngder weithiau neu'n atgoffa ni bod ein hunaniaeth ni ddim yn cael ei fesur gan lwyddiant, ond gan berthyn i'n gilydd, perthyn I Dduw, perthyn i'w deyrnas a'i gyfiawnder ef. Do you know, the text doesn't say that you pass around tribulations or under them, but through them. You pass through tribulations. This means, of course, that hardship isn't the destination. It's the passage, it's the way through. And of course, what lies beyond? The kingdom lies beyond. The kingdom is the promise that sustains us through hardship. Heb yr addewid yma byddai cyfyngder wedyn ni yn ormod I bob yr un ohonom ni ddioddau.
ond mae'r ysgrythyr wastad yn cyplysu reality gyda gobaith. Na'r beth. Reality gyda gobaith. As I say, modern culture often focuses entirely on the present, doesn't it? The here and now. Enjoy now. But Scripture tells us to lift our eyes beyond the here and now, beyond immediate circumstances. And when you remember and when you realize where that road is leading, you gain strength to continue walking with the hardship. Because these words, they're meant as encouragement, not as discouragement. Through many dangers, toils, and snares I have already come. 'Tis grace has brought me safe thus far, and grace will lead me home. Cofiwch am gyfeiriad ein taith ni, ymlaen mae canan, meddai'r un adnod ynddo fe. Yes, through many tribulations, not one, not a few, many, we are to enter the kingdom of God. Ac mae werth pob cam, cofiwch. Mae'n werth pob cam I gyrraedd y deyrnas honno. Gogoniant I wenw tragwyddol. Amen. Ac fe ganwn ni gyda'n gilydd I ddyweddi. 586, 586. Diw y cariad nad yw'n oeri, tad y gras nad yw'n lleihau. Trig ar ha a gwrando'n gweddi, tyrrid ato mi'n bywhau. Gwisg dy weision ath darannau, llosg ath dan holl ddrygau'n hoes. Rwy'n unnau fel ein tadau, brofi grymesterau'r groes. 586.
Gawn ni roi ein gofal nawr i'r arglwydd. Let us commit ourselves to God in prayer. Arglwydd, dychwel ni'r golau, hen ac ieuanc dychwel ni. Gwna i'n unnau fel ein tadau gerdded rhagom gyda thi. Gollwng ni yn awr o nefol o dan dyfendith gyfoethog, a bydde di ras ein harglwydd ni Iesu Grist a chariad diw y tad, a chymdeithas yr ysbryd glân i aros gyda ni ac i weithio ynom ni a thrwom ni, o'r awr hon hyd yn oes oesoedd. Amen.